Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baji kintu punna kanu baji ni bagi nampang pangasin tahu. Jadi khusus mau pantaran kali kan nia magaroy dia. Dia kate sarai lalang anilang ngerito sarane pantar kan kanang gapaton jigo do. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oh jamaah, sehat-sehat ngasen jaki. Alhamdulillah. Ranu ma'antul langireki punna niat mangka ngasen jaki sehat. Ada dua yang harus sehat kalau kita mau bahagia di dunia. Sehat sehat koci. Nah sabannya minirua masalah na rupa to pun alino ja. Batangkale sehat, koci kang sehat. Nampak pinikana salewangan italas ka. Sekaga simbodi besar, tinggi kekar, tapi lompo kundrare. Biasanya garing apa? Garing kocikan. Nah, jadi betul-betul ane kocikan atena tunak kule garing. Mesti sehaki. Tapi sekiranya kita disuruh memilih satu di antara yang dua, fisik atau boneka kocikan, maka yang paling utama adalah fisik. Ngapa nak kalia ro penting? Karena pun nasalewangan sehat jabatan kalia, gampang jiboyana bonena kocikan. Mingka pun nak kalia mau garing, mana kocikan mak labus jibonena dipakai ongkos. Betul. Nah, jadi fisik penting, Pak. Jadi yang penting sehat mirong kalinta nih. Dia ya memang penuh kucinik ngasingan ya. Alhamdulillah. Apa mau poin pun sehat mutawadi Pak mana tipis koci kang nyaman jitalas ka. Ya karena ngapai ane talas ka tiajin tu mantingkat jalak apa yang nyaman. Yang penting sehat kita wa. Mana nuka jalak pun garing makin teka makate. Iya kagak sintongin nu garing pagi nang panerangan kibijan tanu kaja lah apa po kamana pa kan reom puna garing magi di nakin jigo kana puna siha ka may mo kutua ka iya naton ya leba mintu ki puna siha kidi ambin timay nang panagano ay mako di kutua ka kulang risiha oy bajik na tungin jo kate may bantongin ya kamana ne kan jawapon ni ran ni dadas. Iya karena ngapi tau sehat ki. Hingga pun tato rampa ki tato do pijaru maneri mantat masimbat tu peminting. Anu nyaman nantu apa nyam?
Teno na chini gini limangkung kana tato do bijaru. Dede ikat tebe nerang puna garing magi. Si kalin na bato menera masing eji pencak menon dalekan itu garing. Namalas itu garing. Inilah masalah kodon. Jadi pun nairu kinyaman talas ka. Paral ditawase. Sehat Pak. Kang na mabawang gigin tapon nagaring ikatin na kanre-kanreangan niya mangkanampi ni janjang kanre-kanreangan naging ming. Nyaman ng tumak ngika konro pa. Tingka po nagaring gigi ang ngapi kira-kira. Jadi tiyak makoganti kalen no punan mo garing no gaya no mamin to. Kau kira dia tak punya uang, tapi dia sehat. Maka lihat hidupnya. Tena nak pulang maling ka punan niya jang baliang iya. Kan kadang-kala kata tenana di kulen mali. Ingka gasintong ite na kulen mali kan dia tahu baliang. Ini minyaman na po na niya modal ni ka nasihat. Nanya tahu kulen mali na tena na kulen pasipa. Bayar di bawah niya nyaman. Ikat te kan na nyamang italas ka kasehat ki. Ikat te pengen labus ki. Dibayar ki po. Ngapain kira-kira. Makanya ibu. Oh ibu. Lebih utamakan doakan sehat suamita. Sehat dulu baru minta mudahkan rezekinya. Iya, salewangan rompalakan. Dia kok sakit dalik. Karena neto mintu tahu. Tena aja aku kada ni remo ridalik mingka piri mini bunuh ridalik. Kok kakagin dalik. Kenapa lakar? Tambay may dalik. Jajay may dalik. Pamahon to na ko na dalit nama palatong may sihat sayin dalit tak kala si kali mo may palat dalit ko nirot ko jay kana kalya ngasing may dalit ka karin natin naman anggap pamaringa nga mo awak kwento ni ka na dalit nasa irag na tunggal lagi dalit ka ano apa mana aja dalit ko na terno pala sehat. Apa kalau nubali pun aja duen, mamala oto, mana peng oto pore pun atin aja nusiha. Na nalurang ke ko may oton, nagaring ko. Ano nalurang majo ko balat dari. Tiga magati. Mana tonte na oto ka kulig dong ko oto dengan perasaan nyamang alhamdulillah. Apa kajin ne sebenarnya kakak dong ko oto wajinero, kita aja para lo. Yang penting aku lagi dong ko kamalin tu tak oto erogi dong ko oto. Ika pernah beli ko oto nutak ko lemak dong ko oto balas dia. Akan jawab sekalian. Makanya jadilah manusia yang banyak bersyukur ketika dikasih sehat. Teki kalupain ni sehat kakasukuran Pak Bu. Natong tahu duit pasenam panakan alhamdulillah. Iya. Puna duit nakan alhamdulillah. Tanya nak. Mana tu kalian no sehat alhamdulillah ci. Kan susah mantungnya to na nakasukur ngandenya kari kalena Coba saya pun nangok ko gino bajik-bajik to. Angok ko nantu. To kana nyaman na to kan rejawana Kan rejawa ya jina pale. Padahal niya modal anturi kau na nyaman. Ngapain nyo modalana? Nyo gigin no salewangan. Betul? Karena tongkol alhamdulillah bajik na pun na bajik gigian akan rejawa bajik kaman. Supaya sabut-sabut kan gigin. Apakah mikip gigin na nang panagana kagigit na buat. Ain tu sebangin no pakai ngukuk kan nyaman na kan rejawa kaian itu gigin no miki kay. Ni po rangian kong kana sukuri to gigin no jar ni pamiki ki. Apa ko sik de intu miki nairo perhatian na langi gak riba. Ang napa may punak mikik ngasing ilalala di 30 liser Nagulan ulam ikap paling rata larin na. Ya, kau cuma diingatkan oleh Allah. Kau punya gigi ini harus kau syukuri. Jadi tenan tuh tambah nikah suku semua kanan yang disyukuri netina. Apapun yang Allah berikan syukuri itu. Dan insya Allah hidup akan menjadi nikmat. Oleh karena itu biasakan ucapkan alhamdulillah. Sumpah ngenjo beliau dia singgung sedikit nafas. Cocokin kena kananya.
Katanya syukur kani sarinya kiak mai. Tenatunya pun suruh bayar lagi karai ngadi. Ingkat tenan tuh biasanya tahun karena pun nak mai nak orang itu kan. Alhamdulillah bagi aku kulinjak mai. Alhamdulillah tena sangin je mai bawang iya mana marin juga apa ngak mai pun tak kala gajimpangan buka murun. Woi, ane napasakan de. Dari semua yang paling kita butuhkan menjalani hidup di dunia ini adalah nafas. Nafas ini sesuatu yang sangat kita butuhkan. Anu tak kulen niya ni undur-unduru. Anu tak kulen niya laki. Perut butuh kenyang, tapi kulen jadi tahan cipur kah? Betul. Baripas cipur, kulen jadi tahan gena krueng. Ya, aku cipur di pagi hari, tapi makan di sore hari, tak masalah. Tapi kalau pagi hari kau tak bernapas, nanti sore baru mau bernapas, ini tarawan mama. Betul tidak? Betul. Tak bisa. Napas akan nete, nak kulen ni tahan-tahan niya. Sampai ngerok yang mai pakai nama aji. Kapan nu tahan ni balas? Ladar ke balas. Inilah nafas. Ampanya kareng Allah Ta'ala pambati baji na iya sana paralu tanah tenatunya napa bayar kisah dah jina tayang anis kurli. Ingat bersyukur kepada aku. Jadi alhamdulillah taji. Nyamai tahu aku sini nabonai banta angin siapa nih bayar injo pun motor. Rasa bung. Penau tuh. Lemasa. Jadi ini, bayangkan pun abang motor lagi na bonai angin na terus apa? Naikatin ni na kumpay la tala paru-paru talalangan nene. Kapun na mari mo ni kumpayin niya, kamana motor tira sa bana tak puluh menutang. So bayangkan ikatin na kumpay la talan tama ini pak. Pisya pagi na kumpay lalan na siya lo, tak bayar 2.000. Kaderok tong inyo latalan niya pala nyawa niya rito tak kalupay ya palece meri iya. Nakanakaw ka mana gusari ko no kalupay ya no palece. Iya nanakana gusari niya ko may ka bayar ako sikali may sisa. Sisa mo ba? Taos na 2.000. Sisa lagi naman na kapan tina mo. Kamat lang ngali pa bayar angin. Sisa sikali may pa. Bisa pa kit may siyalo ka. Deo magireking. Nang lep andreking. Dekat tu. Iya. Jadi, berarti tak main tu sial lah. Ngapa nak kisah pa ustaz kat dengan berarti nak tak main sial lo. Kali mai kureking. Iya minyak ku kamalak kan gasing ka ku tak nang kinagat ku tak nambali kat dari kureking riol ro. Ada. Ana yung mga bate nak reking ustaz kay katin atong intum kana ka bate reking 1 2 3. Nakulay ka pa mari reking mati tum. Tina nakamajuwatin na tawad reking. Jari dalekana jam dinding nga nampo kuciniki batin na giyot jarum na. Nampo kuciniki jo sikali mic disapay giyot jarum na jam. Itu kan. Saya bisa kalkulasi. Ternyata 3 detik 1 kali bernak. Sikali untuk main tawa pun normal 3 detik. 24 jam bagi 3 detik. Berarti 28.800. Normal bate tak mai antusial lo pin 20 kis sagan 7 sagus sagan 7 bilangana normal. Kapan kurang kapan lebih tak normal. Iya monne normal ka 20 sagan 7 juta sagan 7 bilangana kali sisa. Siapa yang jago? Hah? Kurekingan kipoy. Ruang pulau sagan 7 sabus sagan 7 bilangan na kali sisa berarti 28.800.000 nih bayar angin sialo si tahu. Maka kiki melang ngali pak bayar angin tas sialo pun atau ruang pulau sagan 7 juta sagan 7 bilangan. Apa? Jo, jari tiap maki ingkana kapun naniak benin tak se dremo. Angapa mi pun narula, angapa mi pun natal, apalagi pun na apa, nampak pun si buntulus sifat apa saja. Ada yang tu batin musa-musa,
Jajayangin na lah, bos. Coba begitu. Anda lagi normal, romplos sagan 7 juta, sagan 7 bulanganan dibayar angin. Jadi pun tahu deser, antu kamu samosa. Jadi nangin na lah, bos. Ini kata cinta makin. Ngano mau dibayar, kata tanda tangannya. Nampak tadi nak, kulepat ni kana. Hei. Iya menjorombe ini pertamanya, Mai, kau mau kata lu, maka apa kamar rumahnya lu, kata rondoi. Kamu ke pimpi kau sing suruh yang mari main lu, apa nanti nak tak sia tahu tujuan lu batu akan datuk. Itu gitu Pak. Tak bisa, belum pilih hitungan natta. Kak dik kakapan teno mau kita las kak dik suruh bayar angin, kenapa ni angin aku sabuk Pak? Itu pun netok borro-borro tia sujuk di karai, tuh tina nasi kalinan. Kan nagan tu terlalu pun tu tiada tahu nasi kalian tiada tu nasi karin. Nanti nasi je kalian nung kenapa kan enak kini anda riwatan kalian ko. Pun nanti nasi nung kana saya nganu napain karai. Tiada na bambala untuk tahu. Lagi mai nu lagi kau nu sawala bayar nampak sana beron. Tahu juga kasih kali kapang sial lo bawang aku lagi balut sitik ngelat tanah pak bayar angin kan. Jadi pun natalung tik ngelat jatana katalungan lo je natanggung. Mati magi. Iya minjo dede. Makanya wajib Allah Ta'ala natena jana suruh bayar kianginna. Silakan bernafas. Anis kurli. Yang penting jangan lupa ingat kepada aku. Bersyukurlah kepada Allah. Kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Salam dan salawat dijunjungan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini tong kem parampe salam salawat dari Nabiyah. Mudah-mudahan salam salawat ini menjadi asbab datangnya syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan saya Uas Lawak. Jadi laksanakan tawa. Nain jare labu ta Pak Ustaz. Ya labu pun aku sabut labuna. Tapi disingkat saja Uas Lawak. Ustaz Abu Asrar Supardi Lawak. Lah betul. Panjang. Makanya gue kasih yang pendek. Uas Lawak. Jadi yang dikenal sekarang Uas Lawak. Jadi malam ini kalaupun nanti ada yang bagus caranya ambil video, saya ambil untuk saya kasih naik di YouTube. Maka acara ini abadi di YouTube selama masih ada YouTube. Dan pasti saya tulis di situ Uas Lawak. Jadi yang belum pernah lihat saya, orang yang malas beli data. Ya karena kalau ada di data nah, pasti muka ke YouTube. Landa jina cini-cini ke YouTube na buka-buka pasti dia gak nabuntu lo. Begitu. Nah, malam ini Allah takdirkan kita berjumpa, ketemu di tempat ini. Mudah-mudahan kabatuan kun niki katit nianti ki karanuan tonji. Karena sumpah kak ragu ka salona niki on tamak minatiat libang tak mamang. Nanti nanya nang kadera kosong. Iya, biasanya pun nanya kampung kumangi. Lumba-lumbang medale kan kader gi selfie sinampe. Iya, nenang panan ya dia pantaran kali ji. Ini jadi insyaallah nasari ada sumpaing beliau signal tema mutu kabla anta mutu mate memang makobedeng sebelum makna samate. Nanti kita bahas sedikit saja sebentar. Tapi amanan je tahu. Oh jamaah. Kiasen ninyo asli na ni kananya mati. Hah? Apa nyo ni kana mati? Hah? Hei. Tena kiseng. Jawaban yang paling gampang, anjo ni kananya mati, marit ma. Selesai. Tena menik gaya. Ngapa na mati? Marit mai. Napil lagi ya. Apa nak kulai mati? Garing itu, na garing na marik mai. Kajatuannya tu garing, tinanya na mati kap mai tinggi. Betul. Jadi tanya tahu, apa nak kulai mati? Marik mai. Tena mantu na jaya paputar nana. Itu jawaban yang paling simpel. Tahu? Tuh kurang
motor nontor anak pentu guru di motor kadetir na mari mai. Terus macam. Jadi jawaban yang paling gampang kalau ditanya, ngapa nak kuliah mati anu? Mari, mai selesai. Tapi kalau orang tua dulu katakan, oh anak, antum mati ya anak lampami tahu atamam moteran abokomi tamasaile. Mati itu kata orang tua, kita akan pernah kembali lagi. Nalampa tulus milampanta tak moter lagi. Itulah mati. Ternyata cucu Tommy nyoto ata katina pandin ni tau mata nanya motor kuenta. Tenap. Baji nanto natina. Baji na ya kadia kule motor apa baji na. Maka tina nakabus ito din sa kampon ramus. Sampang ka singa motor nyo to salo mamati may motor ribijana japa. Nampake rawan tama na assalamualaikum. Cukra ka ay nanatiyo kare. Ano talupa mo matina? Apa? Coba. Baji nantu natin na dyan nakule motor. Na memang pun namati mo tawat na mo nakule mo. Motor. Berarti lampana mo tawa. Tulus. Nah makanya dulu istilah mati juga disebut dengan tulus. Ngapa mi aku tulus? Itu Pak. Tulus. Kalau pergi motor lagi tak tulus. Kamu motor ji. Si sale pun tuh pasar lampa break bus motor krueng. Itu tak tulus. Masih bisa disebut pergi pulang pergi. Ini pergi tak pulang. Pokoknya lampa break bus tulus. Itulah hati. Makanya persiapkan bekal sebaik mungkin. Karena jadi tu main dilampai, kulla jadi motor. Anjo lagi nak kerok ribokong, apalagi ni matia. Nak lampaki, nanti nak mau kulle motor. Jangan main-main dia bekal. Ya kan? Orang pergi di pasar saja masih bisa motor, tapi tak mau pergi di pasar, sudah tidak nera ibokona. Apa bokon tahu nama pasar? Dia cara dek nah. Doek berarti pun namanya pasar nada lupa duit nah pasti motor. Kan lagi motor kunci. Makanya tak masalah pun nabokul lama aja di pasar kan dikalupai. Lanangi belanja di Mangkasar. Dari perjalanannya Janet Ponto turun ke Makassar. Naik mobil rapi ki jambatan sungguh minasa jabatan kembar ka nasal mi kocikan boncor na pake nato lagi dompet kocun na irang. Pertanyaan saya tulus apa pulang apa tulus? Pasti motor. Untuk apa tulus tak bawa doek? Nah bagi ni asin na pun na tau lama belanja modal na doek. Apakah ni kana belanja tukar doek dengan barang? Makanya pabalu karori Mangkasar. You kasih ai doek, ai kasih you barang. No doek, no barang. Iya dong. Kanto may belanjan tu tena na gampang pun natin adoy. Bijanta lagi balu-balu na niya padoy. Mana bijanta coba maki bijanta balu-balu, mami ki ngalle nunna. Pertama ngalle tak murin turun. Ngalle bija. Itu mati ada. Si kalian tu makaruang ngalle ko tena mun tu namak kala anjang mami. Maka talun jo ngalle ko pe mancar ni matana. Makapa ngalle ko aguran. Hey! Ang dibalukan anto. Ngapa ko? Kakao sangin niya ko ngalit. Anto na ni blukang. Berarti niya padoy. Ya kan? Coba ke Makassar. Lupa bawa doy. Motor. Naik mobil pa ustaz. Tak apa-apa. Pawangi sopir ka. Sopir. Hentikan mobil. Ada apa bos? Motor. Kenapa motor? Kelupet doy ka. Bisa kang bisa. Yang tak bisa punerata mekit riotote na iya bana
Di atas mobil tak pakai roda, alias bulekan namanya. Perjalanan bukan lagi dari Jeneponto ke Makassar, perjalanan dari rumah ke kuburan. Di tangan minolowangan di bulet tak kondok-kondok. Sadar mina paresa kalena de mati tuji malaso. Nampak ku kalupai sambayang. Ku kalupai ku bayar indrangku. Ku kalupai mayak pala pemopor rihan. Ada di pokok najai ku kalupai. Pertanyaannya, tulus apa pulang? Tulus. Pulang apa tulus? Tulus. Kok tulus? Karena tak mungkin pulang. Bayangkan, jainan nak lupai, tapi tetap tuh tulus. Kemana erok motor? Kinailang potiran ko. Lambangun ko na yung pongi pabuli na. Bangun ko. Karena hentikan belakang, putar belakang. Kung natin na nagrembang belakang. Kinalaman ka. Kamana nagkiban niya lari ba? Kinalaman ka. Di boleh kita mulik ka sa tanang parang pumantirong belakang. Diyan ko kalupay. Tolong ko laman ka. Maka ketika pabulik lupak lari, matung belakang. Pasti gerumbang belakang. Main ko nito, ronganang ka belakang. Tingnan mo mati pinruang itu kan ditujuk ke belakang. Oh jamaah, makanya hati-hati kita meluntak ni bule pada sa memang mikadea. Ya minyo na nakanan supaya nga baliyo mati memang ko sebelum mati ka batuang kana apakah para luan nyo puna mati ko pada sa memang minrini. Kamu nya sebenarnya intina ni pada sa memang bibo. Boko nga. Orang pergi di pasar bawa duit karena punya tujuan mau belanja. Maka orang mati juga butuh bekal karena pasti dia punya tujuan di hari akhirat. Betul? Jadi apa yang nak kiboko pun mati? Tentu para linia sindrom kan apa nih Rocky? Betul? Iya, apa kaki Rocky pun mati kisah? Apa kaki Rocky? Apa? Surga. Kau memang kami seri-seri. Surga. Surga. Tajen jadi. Jepan ada neraka ini. Surga panji. Hah? Surga apa neraka? Nakana apa? Karena surga apa neraka? Kira mau pilih nakana apa? Tanganan alay. Karena itu mengana nak kaya lah nama surga. Pumuru kamera lah. Nakana tenatong kumeri surga, tenatong kumeri neraka. Jadi nakana ay makocek. Pumuru. Nakana juga dia lah, tenala nagari. Nakarabat tu kita ustaz nanti Allah, nanti naman tu Allah. Nakadanya Allah, ngajay tau dia Allah, napas. Namparukan dulu pilihan, tenala. Itu pun ya penjelasan yang jelek waktu baca. Ternyata itu surga dan neraka, pemisahnya itu adalah titian sirat. Jadi titian yang menakutkan, pun batliana titian surga lapis naik 7, pun narongan nanya titian neraka lapis naik. Jadi amin lang tentukan inay nalakpas antak le, inay lemas na. Jadi ketika titian ini sudah diperhadapkan, maka dua yang kita tunggu, lapas atau lemas. Puna upah lapas. Puna cilaka kok lemas kok. Karena matung kok maka matung apa usas matung kiye puna tina na baji persiapan. Masa tete gina kong matung. Oh, tete yang sirat tak selebar jambatan Rialu. Apa nih jambatan? Alu tak? Ya puna jambatan na alu mana oto tere kulajin malo. Bingka jambatan na salangan jadi karena ya tete yang sirat tipis bagaikan rambut di belah 7, tajam bagaikan pedang diasah 80 kali sehari. Kamatongin tuuk ni pue 7 na iya tara ni kamatong kalewangan ni kanti sipis sagan 70 si Allah pun na nibuang ikapas kanaon na natujun ni titiya tak pue ruway terbelah dari pun nagapay ustas lawang ni buang
Nana tujuh tetiah. Ngapain kira-kira? Polongi. Tidak. Tapi polong-polongi. Kapas lada. Naringan nyo kapas kah? Napuwe pak. Apalagi Ustaz lawan. Katanya nakamakas at batalak ko. Batalak ka pa. Ngapa men lompo-lompo ko sige di ka pa laging ngandre. Pares sa may mamikaling. Diyo pa ko rititiya ng patiya ko malas. Kamana tiya ko niya tetaya na niya. Iya kan? Ini jamaah sekalian. Makanya para lumimam ini persiapkan. Jadi kita punya tujuan setelah mati mau masuk surga. Betul? Patati sini nyeriatita. Ponnania miriatia ni paripak mai ero kasuruga. Pasadia mi bukuna. Karena tia ki erok ki salabo. Gasin suruga ki tewa-tewa. Na bukuna neraka ki patnasa. Ini yang saya khawatirkan Pak. Ero kasuruga. Sambah. Sambah itu. Ero kasuruga nampak sambaran. Jangan sambayan kau, Tina. Ba't jangan ngapa? Ba't sambaran? Saya caritan na to. Anak na. Sama bapak na. Mau sambayan? Kata ba? Naman masalah. Tayo mo. Narapit ini pertigaan. Mga nagawan, Diyos ko sambayan. Nanganakat ti bapak, nanganakin Diyos mga sisa ya. Ngajari bapak, kaya may sigap pa naman po. Terus sambayang, denging sigap mah. Ano yun bapak? Mami na ni masigi kayo. Yan lang pa to, marinte masigi na yun. Jadi, amo terigin na. Anak nagkaganyo sungko. Iya te, na magkabuntulan na sungko. Pagod na. Naparis siya pa yung anak. Ikaw kan to? Nato nanay? Pinakan na bapak. Bukan guys nangyari ko. Naba't tigil may sambaran to ba? Nakananya kemarin doon ba siya? Taubat to sambaran. Dapat tertulana na ginagdo na may sambayan ng piya may sambaran. Tanya na to. Awa siya. Oh jamaah. Menurut tahun-tahun di suruga Pak. Ni pasadiyay mo dalaka. Katena niya nasusan tama ka di suruga, punan nyo ni Herang at Sancho di suruga. Palintidak niya to, konchi ni Herang. Tika manukulan tama po naman na konchino taniya. Niyan lagi konchi po nasalay niya konchi, yan at akulat asum. Apalagi po natin na konchi. Pa konchi na suruga pa, Ustaz. Apa piyojo na agamay niya, ba't rin nakita? Salatu miftahul jannah. Sambayan na konchina suruga. Ane konchina suruga ang maketongin tu garigit. Siapa garigit na konchina suruga? Lima. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ane pong garigi na masiniya ukuran na. Kapan salay ukuran na matagrigi. Coba kunci motor tak perhatikan atau kunci otot tak. Bakit to garigi? Kapan kigosugin juga garigi na gilapar kita putar. Pasti pandragi, betul. Kamatonjin na kunci na suruga lima garigi na make ukuran lohor apa? Asar apa? Maghribi isya apa? Subuh apa? Ini kering. Ipantar ka juga nang ka man turut to na sambung iya. Suruh ipantar. Ruah. Subuh ruah. Mana penggas yung kipuna subuh ruah. Ikaw alam na kimasagan tujuh dek kagasin niya. Tidak ko na sa alan to garigina. Nanuli bang mo niya turok ka na kamen na garigina. Kapang sala garigina atau lainnya ki garigina sa edre. Apalagi pun narua garigina lainnya. Kira nga biasa lainnya. Suwa. Nakul. Ano yan paling bodo-bodo garigina.
Apa yang susah pun subuh na? Hah? Kau tinro di bangun nga susah di. Tena nya masalah ibu. Pun apa din tena kisah lagi pas waktu na pantau. Anak pintet siapa kim bangun yang penting tena nalanyak dari kita. Itu juga bangun sampai subuh mo. Kapan kau waktu subuhnya seseorang di saat dia terbangun? Oh, tina na muli-mulian na ang karina tete 10 may. Tina mo to na murian, tina. Tunggu 5 tinro nakasakang ko mo jagay na to 5 moron. Ay, tina ito to subuh. Dari ngapa na subuh murian? Pas ki murian tete 10 ruas suruh deh kero subuh na palo. Bisa ka pantas bisa. Katok tinro to. Anto tinro, ate na kewajiban mo. Ya mintu baji